Maman, na kosenga yo d'abord on s'introduire yo nani kombo nani ngai kombo na ngai d'abord na pesi na bino mbote. Merci. Ça c'est ya politesse. C'est ça. Na pesi bino na mbote pa ino sumozwani. Izanga wa bino mama pasa kenda. Sepelas. Kendo si sepelas. Kenda. Maman communauté. Maman communauté. Ce qu'on a dit maman passe nani? Maman ma passe en Kenda. Kenda. Mais on a qui Congo te? Yeah, qui Congo ko? Okoko limbola kombo na yo na suka wana Kenda wana. Kenda wana laksi mawa. Mawa. Yo za Mukongo hein? Na za manyanga luozi. Ah, un crocodile luozi hein? Crocodile luozi. Siko maman na mona ki yo ozolo ba kizombo. Oyo lo ba kizombo ki maman. Omoni ngai na koli na na botami na mutu muna matete ngai mbutikina ngai mutakana kuna kimbatike ngai kudidira iyo wana munu kenda Marie Veronique mama pasa kenda kuna kimbatike okoli na kimbatike yes sikoyo tangu yo komi na kimbatike si salami parce que na yoka kino kimbatike zakina ngozamba siko tangu yo kei kimbatike la oyo tongamaki to kimbatike oyo akala yo ngala kende kina kimbatike oyo akala nane tongami te to kenda ka bébé na 62 donc batongi kimbatike na misu na yo na misu na ngai mwana kimbatike sikoyo nalingi nanu avant to ya solo na yo hein na kimbatike ba kombo ya minene esalama na kimbatike okoko rappeler ba kombo ya kimbatike minene esalama na kimbatike on se rappeler te oyo ba commerçant lobana masamba biso moko ngwala yana ngamoko liboto masivi na koti lisusu na batela nyama RTL Montana et donc c'est ça sikoyo batu oyo basalaki bakombo na kimbatike bakina ba bar ba hotel basalaki na ba bar ndingo sodo biso moko kutoki na bar nganda liboto ya bino nganda liboto ezalaki ya graph na lupangu na biso nganda liboto totana na Saint-Ophile bon sikoyo kana biyela côté ya masamba vie masamba sikoyo na tuna parce que omoni oyo zoloba mokile kokota bakotuna nga baluka yo bongo bafo baluka nga yebisa bongo mama pasa kenda Marie Veronique Skendo si sepelas baluka nga cherchez-moi. Oui, cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez maman passe pendant qu'il se trouve. Cherchez maman passe pendant qu'il se trouve. Et ça dit la koufi bon pour le konduka. Cherchez-moi pendant que je me trouve. Ah, on a la bonne moi. Non, c'est la bonne moi. C'était moi le frère pendant que je suis en vie. En vie. Bon comprendre le langage de maman passe. Tout ça. Aimons-nous vivants. Ah ouais. On est le langage codé à maman passe. Si on a continuer, donc on a reçu pété. Ce que maman passe, yo on va dire que non, au collègue na école ebele, au koko cité na école au collègue na bango na kimbase kitango wana. To collègue na école ebele, école de cas qui plus la kimbase qui bazombo. Oh. Na lipongo tokangana bamangi diti basombo. Basombo. Kuna pa mbuto lukoki musombo. Kuna tata na kisita musombo. Zombo. Baba batundu basombo. Basombo. Donc Bouda Gérald musombo. Donc on était entouré avec des basombo. OK, wana na kimbateke wana. Kimbateke tokina ba plus basombo. Koleka. Kolo mususu. OK. Mi pale tokina batabandundu. Soki na bosanité. C'est ça. Parce que maman na yoka kiyo moko ozolo baba makambo na lingi fema ozongisa biso na oyo nyoso nini oza ko se rappeler oyo bazombo oyo oza na ngwebele po pesa mokili comprendre. Na yoka kiyo ndenge naza oyemba nzembo. Maman te na lingi ka ndi ofongo te. Tu vois que ne pas papa oramba. Oramba. Oramba na pa tata la Julie na ba Brigitte. Wana na kimbateke kaka. Ba kimbateke bango kota mafiokele. Kota zande mafiokele. Oya wenze bilo de biyela bango mafiokele. Quartier biyela, quartier mafiokele. Mafiokele oui. Quartier ngandu, c'est ça. C'est ça. Na yembi la bango banzembo. Sikoyo tolingi sikoyo ke non ozongisa biso ke non okolaki na bazombo bongo ozongisa biso na lisolo ya kimbateke mais tokeni ndambu zonga na bazombo okolaki na bango nini yo ikali pa bazombo wana oyo okolaki na bango tikana yembi la bango nzembo endundu wagende mpateke pepa kayenda ekitumba mwana mama leke ekitumbe epetolo wasise mwana mudira kene yaya waya mukisone epetolo
Petelo wasisa mwana mudira kene. Ya. Waya mukisode. Mama. Kizole. Mo, non, to continue na lingi to soka na wana. Siko yo nzembo oyo ozwaki yango ipa ya nani mutaki na nzembo oyo. Ba nani ba nzembo. Kasi bazombo nazo msuto tukoni na bazombo. Donc ezalaki mabota bazima nzembo, ezalaki orchestre te. Orchestre te mabota. Na pa papa uramba bazako yekola kuna FNL na FNL. FNL ezalaki kuna. Ezalaki wana. Donc nzembo oyo miziki ya FNL la. Yame. Odele tele mene kuna nzela di ukaluma lokatalanga. Ndiele munzira ngola. Odele tele mene kuna nzela di ukaluma lokatalanga. Ndiele munzira ngola. Yame wasa. Odele tele mene kuna nzela di ukaluma lokatalanga. Ndiele munzira ngola. Bandeko. Nalingi ba oyo nyonso bakotala video oyo nayebi ekozongisa bino ekosala bino rappel. Amen. Alors ba oyo nyonso bakobenga ngai nayebi mitema na bino nayebi nini bolingi bosala. Mais soki esali bino esengo bobengi ngai oyo nyonso bokosala ekokoma nayebi mitema na bino nayebi esengo ya asali bino. Mais nalobi kaka nasali mwa parenthèse parce que nayebi mitema na bino. Mama nalingi o continuer. Nalobi on a tina nabi parce que oyo lobi eza tellement important yo moko yobi valeur nango te. Amen. Mais batu mingi bakobenga biso pona likamo yo lobi. Yes. Mama sikoyo nalingi ofonga susu. Ala kisake ko ba mninga muso mama azali munyanga tata muzomo. Oh. Ata pesa ko na kinyanga ata sake yazali munyanga. Mais oh ya ça. Oh mama donc sikoyo batbaka na doute que no yo za no munyanga te za no muzombo. Sikoyo limbola nanu kabola eloko wana sala que no za muzombo za munyanga ozongisa bango bakopena za munyanga ya solo. OK, merci pour votre question. Bon. Oyebi yango tolobi yoka na matikonte baba nyanga. Et puis il faut le bamboka na yo na luvila na yo to ba yango ko ba. Ngazali mwanyanga luwozi. C'est tel qui te ya oni orienté. C'est tel qui mumba musidiza. Mboka nanga ezadiza. Na yemba nzemo muke. Bon, zongisa bana. Ngina lomba kwa mfomo Yesu. Ngina mona wonga ko mfomo Yesu mvulisi amesi kampana ntimakia. Ayaya ntimba mbote kaka ulenda. Mumba biotu lenda vwa. Ntimba mbote kaka. Awa penza yimiki nyanga penza. Mama, sikona yemba temba kisombo. Entutu wagete mpatake pipa kayenda. Ekitumba. Mwana mama le. Boyo gaye. Ekitumba. Petelo wasisa mwana mudila kene. Ya. Waya mukisode. Petelo wasisa mwana mudila kene. Mama, sikoyo nakorapele kamoko te mama osala mokili sengo naza désolé na bisa yongo te mama osala mama osala plaisir na mokili et puis osala plaisir na Angola mama na yebisi yo ba oyo bakozongela nga nyonso yo koya na kopesa yo na garantie biso promesse na nga garantie moi na pesi yo parole na nga asa d'ailleurs yebi nga na biso parole na 100%. Donc na yebi ki Angola ko benga bakokanisela yo mais oyo koya na boko na yo kokoma nalingi ça va arriver na pesi parole na nga 100% et puis mokili ko yoka yango le monde va attendre maman ba yo koma ngala bila ngala ngala yo na français. Le bon de va entendre. Vous va entendre. Maman, na bisiko na lingi tozonga siko na Kimbatseke. Et paraît que na Kimbatseke bazombo baki na mbongo na Kimbatseke. Ebele. Bazaki na ba quartier nini? Ba kombo nini? Ngala zalaki na Kimbatseke na quartier Biyela. Yo na quartier Biyela na Kimbatseke. O wuti na yo penza na zona kisasa ye kota kana yo koti lufimwe oleki na yo mafiokele koti ke kimbangiste okomi na zone na balabala Afrika koti na kati biso na kati tata biso na yebseke pona nini makanisa zoke okene ko sobe ba musika kuna na kati me makanisa ye yangati ezaki ya yote wana salaki lupango tata na nga yangati tafia yote siko mama ezaki shwa na ngati siko mama na gizo na Kimbatseke bazombo na quartier Biyela siko na Kimbatseke bazombo ya batambongo bazalaki pe bele
eza gwala bazalaki ebele omoni kaka mpo ezali zone rekile ezoka lokola dagenam esexe eza mpe esexe lokola biso na baafriki bazone ya rekile ezali ntina te doki kuna ezali yango esexe kuna ozalaki biso tolo bakimbateke eza esexe kimbateke ezaki esexe do bandeko nalimbo na bino esexe eza nini eza badagename baonchooncho eza esexe eza ndenge na biso lokola kaka toyebi kaka zona kinshasa zona kasavubu zona matonge kate matonge mama nalingi na expliquer esexe ezali nini vous savez na biso esexe ezali ah pardon ma zela donne le phone là-bas akati na ye il a coupé bandeko na ngai esexe ezali London City ezali banlieue donc site ya pays eyebanaka te me bali ya afriki ezoyebanake pasi na afrique kuna pasi orke bato asolosolo mpe bazalaki na afrique banlieue na matete bake kosomba bamapangu na kimbateki mpo bamonaki mpo lupangu na biso eza double parcelle eza bongo bamonaka kimbateke non tozalaki mpe tata na biso bauti bamboka bazwani na zone ya kinshasa ye na matete balobi te mboka sike fungwami na kimbateke eza lokola barki bodécouvrir barki ngidagenami asumi tere na ye atongi na ye donc bandeko nalingi na clarifier bandeko nalingi kaka na clarifier ava mama pasa continuer donc kimbateke disons banlieue na poto ezali quartier oyo bato ya mbongo bakei bake kovanda donc mutu avandi côté oyo gouvernement atonga yesu kana bambongo na ye kesoma bapale na ye atongi bandako na donc bato bana bambongo normalement na banlieue komona bato beli baza bapossibilité bavandaka kuna mais na afrique banlieue ezali moto ya pauvre. C'est ça la différence de l'Europe et la c'est pas tout le monde. C'est ça. Bon. Oh maman, Pierre ma chance maman parce que maman c'est important, il faut aussi c'est solo maman. Maman passe à limbe ça hein, bozo kende. Maman passe. Sikoyo omoni soko uti na njili. Po banda kimbateke. Ma viokele. Na ebandeli wana babar moko ezalaki wana ezaki koni côté wana ezaki. Ezaki ya nani? L'anjuloise. Ezaki ya vie na biso moko ya Munianga. Ya Munianga. Vie l'anjuloise. OK. Sikoyo bazombo oyo yo baki banani tanga bakoma na bango. Oyo bakina kimbati ka mbongo. Tata na bango na quartier FV Casa saki na bar. Tata na bango vie Casa saki na bar. Sikoyo yeye za koloni. Muzombo. Muzombo. Sikoyo bana ya Angola. Oyo aza mwana ya muzombo tata ko nani Vieux Casa mutuna sa yebi Vieux Polydor bomonaka donc maman oyo aza raconter une histoire vivante quoi donc une histoire qui existait donc s'il vous plaît makambo tuna kingai makambo tuna kingai sikoyo na vi chance wana na ebembe na lingina faire valeur bino message oyo koma oyo tuna kingai chance on sala kaka lelo donc voilà l'exemple oyo mwana ya mama ya papa Kasa oyo na kimbateki Vieux Polydor Nanjili quartier 1 Vieux Polydor et pas Njili bandila OK tango boko benga boy na éclaircir bino bomoni Vieux Polydor na quartier 1 Nanjili OK siko continuer comme on dit on mentionner sous na kimbateki atutaki na ciné desi ciné desi azaki na ciné tozali kotala ciné vima sister azaki koloni atalaki muzombo lisusu kaka bozo yoka tango soko mususu na kimbateki ba oyo yebaki nani oyo na kimbateki akina mbongo kolekaki muzombo oyo yebaki obaki na duti na ye te ye akozala ngole te akozala ikolo mususu mais azaki na muzombo zako batama akina kimbateki bazaki ebele mususu na bosani parce que ça fait 30 ans OK na bosani mais bazaki ebele OK so mama pasa ba tutamba ko benga ba ko pianga ba kombo na ko zongela yo zongela ba kombo tu ba ko pesa ngai na ko luka yo n'hésitez pas pour te débattre lango lisusu ye to débattre lango OK sikoyo mama pasa siko to zonga na London City revenons à notre mouton. Obinini? Revenons à notre mouton. Notre mouton. Il y a biso. Comme dit les Français. Les Français. Maman, on a bien. Puis on a ça moi ta mort mouké hein. Nazo na maman oyo azali awo.
Mama olimbisa ngai. Mama Micheline. Mama te yemuka se plante. Mama yo komo nani? Non, Micheline. Mais na longa Micheline na kuma Bolamu. Mama Bolamu. Bolamu nzambe. Siko mama tango tozoloba na mama mapasa ozosala ba intervention. Namonaki makambo mosusu ozo compléter yo posa mwana kimba check. Te ngala za mwana kimba check nza mwana njili. Ah. Otavie Polydor na quartier 1. Na quartier 1. Siko makambo kimba check binga ndengeni. Te ngala pela muzomoti. Oh. Bandela. Mama pasa. Kukuiza ngena. Nezi satina ko. OK. Asina subaki. OK. Siko mama yeza longa 1 minute ko game musika de s'il te plaît. Siko mama. Yibona mwana muzombo. Ovana na njili Avana njili. Siko yo bazomba njili yebi banani? Bazomba njili ebele neti ba Polydor. Papa Pepe. Pepe saka na bara munene. Polydor pa saka na bara munene, papa Pepe saka na bara munene. Tata ni so muzombo susu. Bazomba ebele ka. Bango ni so bazomba. Donc bakombo nini? Oyo yo ko se rappeler oyo e marka yo e baki na njili baki bazomba. Kombo ni marka baki bazomba oyo fier na bango. Baki na njili. Papa Polydor, papa Pepe. Oui. OK. Oyo na kimba cheke kombo nini oyo tusha yo oyo peut-être yoki na ngon doute. Oyo yebaki te to yebaki olingi kombo na sulu to parler yango lelo. Kombo na zena ngon doute na nene. Donc on a dit ah ça muzombo te mais oyo akombo na ye. Te gwala faza muzombo te gwala faza munyanga. Gwala faki munyanga. Wana yoro bikino obeki gwala faki na mbongo mais oza sirte kaki angoli ba muzombo. OK. Siko yo bazomo ni lobeki na bateke baki na kombo yo yebaki. Nete mutangindu. Mutangindu mwaka zaka na mbateka wala takupa munene. Mutangindu. Akina kimbateke. Akina kimbateke. Donc pour mener que style na ye. C'est style na ye. Style na ye propre. Propre. D'accord. Mama pasa. Nazongi leo. Te. Zela nana. Mama sala. Mama pasa yana mona yo bien. Bon, mama tele mama. Est-ce que maman Wana saiko hein? Siko yo uzana mboga nini? Nairobi uzana pe nini? Na London City, na Mano Park, East London. Azaka na Mano Park. Azaka Mano Park hein? Yeah. Siko mama pasa? Tika mukabata chende. Akende? Aye, nina ngakende nina ngo. Aya. To you buy no long date. Take easy man. Moi ça batu bono tika mona. Ah OK, na dale kila ngai. Azale gino me libala ne. Comme 23 été botika ko profiter te na wana. Ah mama boni wasal sakala. Wana solo ba grand frère na ngai azo le intérêt. Mboko yo. Mboko saini. Mboko soko kanizo mboko batela sonzo mbeko na mai zo. Soki ayo soki pe ayo te on force para na ti. Bongo ah ouais. Et au gros force ngo pe simbia. Te ko mi misisa kingo. Et ça là no te yo mo za misisa kingo. Ngala za ngala ngote soki ko za na ngo wapi. Abia. Tala nganga. Ngo yango ebibia. Ele mba passer wapi. Ele mba. Wana mama pasa za bongo yo na créer ambiance. Moi maman passe ça na créer ambiance. Azane bongo te, mais ça la bongo le pour ça l'ambiance. Ma fille, ça c'est ma petite. Moi ça le juge. Maman pas. Maman y a pas nanga za la sérieuse quelque chose de classe. Bon. Maman passe ça, tozongi susu na yo susu. Maman passe ça yo. Non maman passe na lingi na no o clarifier. Oza munyanga toza muzombo. Est-ce que oza na ndambo ya kizombo na kati na yo? Lomana. Kwa mimi nzombo kwa ngine 100% manyanga. Ça va loba. Oh. Loki tata na mama tata nyanga? Yeah. Siko tata munyanga wapi? Mama tata munyanga wapi? Munyanga ya duwozi penza. Bango mibale. Musidiza secteur Kimumba. Tata na mama. Banga duwozi. Donc banyanga botika ko ina ye penza azana ye rien à voir avec l'Angola. Mama to ureka pe Angola? Na yebe Angola te na yebe fa. Bomoni yango Bomoni binomoko aza congolaise munyanga à 100%. Donc ba oyo batonga kaye ba ina kaye bana lelo bolongo la yango. Vous avez na besoin na bango. Bato batonga ba ina ko na besoin na bango. Te na besoin na bango te ngai. Wana mama passa. Bon mama passa. Et tu as 5 minutes pour la 6 ans. Oh maman passa.
eba ende onkunga ochuka kuyibiri koma ende onkunga enkunga mimanisi no one ya Olden Robert ah no mama pasa kwe kutindiko ah kadiambu Loki okubino sekelo libanda bongo mutu moyaki na odani ngokende oh ala mama yaka lokola lo kete likambo libale eza likambo ya yakati mama lenge lokende na yo tika ye mama yaka yasuka tosisa mama tosisa mama pasa laksa bona mama pasa yo bon mama pasa siko to continuer le solo bena ya debana biso mama pasa tika yakende okay kulutu langa lobi na tika okende mbona ndimbi parce que mbutana ka boba tala andi welentera muninga non, c'est dit comme ça. Comment dire les soleils avant de payer même de moi que n'est pas continuer dans le soleil. Parce que à mon que non ma soleil est important parce que ça histoire de raconter la peuple na biso. Et on a hier parce que maman, tu te dans 5 minutes aussi c'est vraiment bon. 5 les cambotés ma pas ça merci mingi. Donc bandeko to suki wana mama kenaye to apprécier en mingi mbutama di matondo wapene lusadisu epangi donc to wele di matondo ya mama apresentate e queremos saber a sua impressão de tudo que aconteceu aqui. Pode falar em Kikongo, em português, como quiser. Queremos ouvir a sua opinião. Não, chamo Marta, vimos apresentar nossas condolências. Sentimos muito a perda da nossa irmã, mas agradecemos a Deus por tudo que passou e só esperamos que as crianças ficam unidas, assim a família, e Deus continue a lhes proteger, e eles tenham boas mulheres e que Deus continue a nos abençoar na sua vida. E além da opinião, além daquilo que você acabou de dizer, como que você viu acontecer a organização? Qual é a sua opinião de tudo que aconteceu aqui? O inteiro, a organização, o mundo que você viu aqui? Muito bem, embora o atraso, mas passou muito bem. Temos o suporte familiares, amigos, apesar da doença, mas as pessoas deixaram seus aposentos para vir aqui apresentar as condolências, está tudo bem, está muito bem organizado. Agora, a minha última pergunta, esta aqui é a província, se eu posso perguntar. Eu sou do Luís. Podes dizer a sua aldeia? É Monó, Osiwizi, na conta dia 30. Ah, Zé Luvila logo ninguém? É do Ana Kimboa, é Ana Kike. Ah, Luília, é a Musibada, mas de Matondo, vamos ver Luvila, Buenequês. Já tu lembra? Então, é mamãe, é Ngediaga, como popa ngendinga bata, o Sassula. É Ngediaga, Musibada Wina Nabo, na Bobi Munaki, como Munaluki Putu, o Boba. Boba é português, é cidade com ninguém, com Bob. Meu nome é Quiniquia, estamos aqui para suportar nossa irmã, a Dolfina, que foi uma pessoa de coração mesmo, sentimos muito pelo amor, ela vai fazer muita falta. É muito triste perder um jovem, 41 anos, doido, é muita dor no coração, mas queremos Deus que as crianças fiquem bem, que Deus proteja, embora com duas mulheres, e todos continuamos aí a dar um abraço às crianças quando vemos aí. Muito obrigada. E o que você achou do inteiro da organização? Apesar do atraso,
bem. Com os amigos e com as amigas estamos aqui, quem passou vontade, correu bem, na graça, e agradecemos. Agradeço imenso o seu comentário. A todos. Que Deus abençoe. Deus abençoe, obrigado. Igualmente. Nada por isso. Agora, desculpa, não vou te apanhar porque estás a comer. Quero ir apanhar aqui a minha irmã para se apresentar. A irmã, como chama-te? Eu chamo-me Fini Domingos. Pronto. E estás aqui no óbito, também és família. Pode-nos contar um pouco antes de fazer a pergunta? Eu estou aqui porque a Delfina era a prima do meu marido. Nós estamos aqui para apresentar e suportar a família. Sim, senhor. E agora, o que você acha de tudo que aconteceu aqui? Como tudo ocorreu? A sua opinião? A minha opinião é que tudo correu bem, graças a Deus. As famílias e os amigos da Delfina realmente se empenharam para dar a ajuda necessária que a família precisava e a gente está mesmo muito grato por tudo. A última pergunta, além do português, tens uma outra língua? Esquecemos o inglês. Inglês de Angola, não é? Sim. E agora, em Angola, qual é a sua língua? A minha língua dos meus pais é Kikongo, mas infelizmente eu não sei falar Kikongo, mas espero que daqui a 2 ou 3 anos eu aprendo. Pode aprender, né? E agora, o que é que tu pode dizer em Kikongo que você já aprendeu sobre... Em Kikongo, eu sei falar Sikamene, Ingeta, Avipitunanga. É só isso, né? É só mesmo isso. Prazer, tudo a aprender, mamãe. É isso. Ela está a fugir, ela não quer falar. Ela está a fugir. Não, porque está a comer, não quer que incomodar. Muda muito. Tá. Yeah. Bem claro assim. Divide a música, né? Vamos dar um pouco para trás. Yeah. Eu vou mudar muito em que pode falar em português como Kikongo, como quiser, sentir à vontade. Yeah? E agora, conta para nós o que você acha. O que são candidatos em que com a Nani Uninam. Boa tarde, boa noite, família. Eu sou Paulo Domingos, eu sou Luís, sou da Damba, sou da Montandamba. Nós vamos tudo pedir. Nós vamos ir ao Utila, como que sacala, né? Engei. Vamos no Puma Paulo Domingos, a tua caca, a tua Okilanga, Paulo Mungamburunga. Muda muito. Tudo que você vai ver aqui, a família vai ver isso. Um momento só. Deixa ele fazer isso. Era só uma visão para vocês verem, né? Eu vou repetir na minha entrevista. O meu irmão, eu só apanhei aquela pessoa que está dançando aí, para dar uma visão, todo mundo gritou. O meu irmão, pode nos dizer a sua ideia, antes de nós continuarmos? Lembra da sua ideia em Angola? Sim, eu lembro da minha ideia. Muito bem, desde a infância que eu saí lá, falava muito bem Kikongo. Embora que o meu Kikongo está perdendo, que vila que nem vou ir para o banco. Quando aqui sacala, qual é o outro pedido? Qual é o outro que ninguém? E o irmão fala Kikongo? Vou ir para o banco Kikongo. E matou, bueno que isso? Eu vou, na mão com uma banca minha baba, o nangue diambo de comida bongindo, o nandia tudo mambo, que diambo na bobo telecana. Que seja em português de Kikongo faz mal. Sim, bem que as famílias aqui estão todos unidos, embora que o problema em todas as famílias sempre existe, mas a coisa mais importante é quando há problema e as famílias se juntam e se receberem e tentar resolver as coisas onde que há falha, onde que não há falha. Mas a família é grande, amigos são grandes e todos nós estamos vivendo em paz. Como vocês estão a ver aqui, outros são famílias, outros são amigos, vieram de serviço e pronto, estamos aqui a abençoar o dia da nossa irmã que faleceu.
Então, é por isso que vocês estão a ver muita gente, a música que está a tocar ali, e estamos aqui a compartilhar com todos nós. Sim, senhor. E quer dizer, tens algo para dizer na família que está em Angola, que vão ver esse vídeo? A família que está em Angola, nós ficam calmos, as coisas correram bem aqui. Embora que você está distante, mas nós que estamos a representar a família aqui, fizemos tudo o que é possível para vocês ficarem felizes de tudo que nós fizemos. Então, agradecemos a Deus, deixamos tudo nas mãos de Deus, tudo correu bem. E como vocês estão a ver aqui, tem muita gente, vieram nos abençoar, vieram contribuir e agradecemos muito. Que Deus nos abençoe, que vocês ficam em paz, embora que estamos distantes, mas Deus está presente em todos os lugares. Obrigado, meu irmão. Agradeço a sua mensagem. Obrigado. Obrigado. Prazer. Wapi Oso Bandela. Continue à Louis Bandela. Nazoona video Venezuela,